kodwa walichitha. Angifisa ukukhuluma kade kodwa lenkonzo iyangithobisa basabani ngoba ila ngasizakala khona. Ngangumuntombazane nje nami ngihambele emhlabeni kodwa kwafika lento. Kwafika uJesu wazochitha igazi. So makufika isikhathi salenkonzo akufiki la ngijoka khona, akufiki la ngidlala khona. Noma ngingadlalwa emasontweni ngezinto engizokudlala, kodwa when it comes to this, hallelujah, when it comes to this service, hallelujah, indoda ichitha igazi yafanele engayihlalela kwesomnene kodwa ngenxa yothando. Umpingo uhlabelele kancane liculo lakhe lothando. Khathi ulazi lamnandi iculo lomfana. Sasicula emaromeni wemntakampinga. Sasicula khona. So indaba yensinto sazangicela sithatheni serious, singadlali. Noma ubukade udlala kwamanye amasonto, kodwa mase kufika insindisweni ngoba khona indoda eyenza umsebenzi ohlukile. Yachitha igazi. Ishoni batababa. Easy.
baba bethona amadlonke siyabonga ngisenkosi yethu Jesu sibonga umsebenzi omuhle wasenzela wona eCalvary siyabonga mdala wensuku siyabonga sasikude kodwa sena sabaseduze ngegazi lakho siyabonga sasondele etafuleni siyagcwelisa ngegama likaJesu Nkosi amen